Ko Cyril Tainui Chapman, te tangata I kawe I te pou whenua, I te hīkoi rongonui mō te whenua Māori I te tau 1975 mārima. I muri I tērā haipapa nui, ka āwhina ia I ngā mahi kia tūwai te reo irirangi o tautoko I te ngahuru tau 80. Nāna tērā reo irirangi I mangamuka I arahi, tainoa mai ki tōna matenga I tēnei atatonu nei. Whetū te kau, ngā tau o te uri o ngā puhi ka mate nei I te whawhai ki te mate pukupuku. Ko ia tētahi o ngā tamariki rua te kau mā rua a Dōli Rawa ko Raumati Chapman. Ka pū maharatia tōna humarie, engari tōna ururoatanga. Hei hāpai I te mana o te taiao, hei hāpai I te mana o ngā tika tāngata, hei hāpai hoki I te mana o te iwi Māori. O tēnā te tino tikanga o te hīkoera. Me motu marika ki te hoko te whenua. Hey Māori people, get up and fight for your rights. Don't let the system oppress you. No more, no more, no more. E rihita mātou tēnei wāhi, he wāhi tapu mā ngā urihaka tupu. E roto te ngā whiriwhiritanga o te kaunihira, ngā plans o te kaunihira. Engari, ina hāte take, ka hore lātou e whakarongo ki ngā wawata, ki ngā tangi o te iwi. Now is the time to get up and fight, fight. Kia rātou ko te pūtea, te mea nui, kia mātou ko te tikanga, ko te reo Māori. Tēnā te āwangawanga e pāna ki ngā commercialism o ngā teihana Māori. Kara mātou e whakaiana kia mahi tēnā mahi pai ana I runga I tō tātou whenua I roto te ngāhere. Tēnei rōpū, te rōpū corrections, e takahiana rātou te whakamenunga o New Tirine, ara ko te Declaration of Independence, e takahiana rātou te mana o te Treaty o Waitangi. Ko te mea nui kia tā o te maru kia tū tonu tātou. Kaua tātou e noho kore take. Kia hono tātou ki tō tātou whaia kia papaturuku, te tuatahi, te turua kia whāngai te whānau. Ko tēnā te mea nui, tangohi ngā rau, kia pai hoki te haere o ngā aka o ngā tumatu nei. Hey Māori people, get up and fight for your rights. Don't let the system oppress you. No more, no more, no more. Tino tangata koe, Cyril, ka moke te ao nei ki a koe, no reira haere ki o tūpuna.